zgrada, Brother from Jiu-Jitsu Team. Vrbas, svi šanci. Idemo dalje. Ovako, šta radim prvo? Sklonim ruke. Kad krenem radim giljotinu, 45 stepeni se popnem, skroz gore. Prebacim ruku preko njegove glave, spustim malo rame da budem teži. Izađem malo dole da bi mogla druga ruka da prođe. I gledaj šta radim. Povučem, kad ruka mi ide automatski gore, zato ću da skratim prostor između moje ruke i njegove vrata, kad uradim ovako, povučem ga u gard, povučem ruku i zadavim ga. Još jednom. Znači svaki put iz garda kad krenem da radim svip, napad, u ovom slučaju giljotinu, krenem na stranu, oslonim se, dignem, ubacim kukove, prebacim, spustim, težište dole, sednem, dignem, povučem ga, zatvorim gard i na stranu samo. S ove strane ćete da vidite šta se događa. Još jednom. Znači krenem, kuk, ubacim dobro, sednem i gledaj šta radim. Idem na stranu tu, zatvorim i giljotini zatvorenog garda. Brother from Jiu-Jitsu Team, Igor Koprivica, NFL. Brother from Jiu-Jitsu Team, svi šancige radi giljotinu iz garda, ja radim escape, ako uspem. Evo gledaj. Ajmo. Detalji. Kad klizi malo je drugačije, ali nema veze, svakako. Krećem napad, prvo što radim, zaštitim ovo, zaštitim vrat ovom rukom. Kad me spusti dole, ruka ide što dublje na njegovo suprotno rame, spustim težinu mog vrata na njegovu vilicu, idem na stranu. Otvaram gard pod mojim pritiskom, gurnem nogu, izađem na stranu, dođem side control. Evo još jednom. Glavni detalj je ovde da napravim što veći pritisak i krenemo. Znači tu, 1, 2. Što veći pritisak na njegovu bradu, da mogu da dišem ovde i pogotovo da njega ometam u njegovom disanju. Pritisak i krenem na stranu. Gurnem nogu, gard se otvorio, lagano prođem i dođem do side control.